Assalamu alaikum урматтуу биздин канал көрөрмандары. Сиздер менен биз Такаллум китебинин сабактарын улайбыз. Биз сиздер менен өткөн сабакта фикратун жайида деген теманын сөздүктөрүн өткөнбүз. Буюрса силер жаттадыңыздар деген ойдомун. Бүгүн болсо сиздер менен ал-хивар, анын диалогун өтөбүз. Анда биз баштадык. Фикратун жайида, мыкты пикир деген диалог экен. Бул Анас менен Усмандын ортосунда кетет экен. Анас айтып атат: "Ана уфаккир фи дирасати би Мисра." Men Египетте окууну ойлонуп жатам. "Ма рa'юка я Усман?" Усман, оюң кандай? Оюң эмне? деп айтып жатат. Усман болсо айтып атат: "Хадих фикратун жайида." Бул сонун пикир экен. "Фи айи жамиатин?" Кайсы университетте? "Фи жамиатил Азхар." Азхар университетинде деп Анас жооп берди. "Fi ayyi kulliyetin?" Kaysı fakültette? "Fi kulliyetil lugatil arabiyye." Arap dil fakültetinde dep жооп берди. Buyursa bayqap atasыздар жана жетишип атасыздар деген ойдомун. Усман айтып атат: "Райя, укмуш. Супер" деп атат. "Ахи Мурат ядрус хунака айдан." Менин Мурат байкем дагы ал жакта окуйт. "Хал та'рифу кам маддатан ядрусун?" Билесиңби канча предмет окушарын? "Наам, а'рифу, ооба билем. 10 мавадда такрибан." 10 предмет примерно дейт. Болжолду 10 предмет окушат дейт. "Кам яуман ядрусу тулла фил усбу?" Жумасына студенттер канча күн окушат десе, "Хамсату айямин." Хамсата айямин дейт. 5 күн окушат экен. Эми махия? Ал кайсы күндөр? As-sabt, суббота күнү, wal ahad, воскресенье күнү, wal ithnain, дүйшөмбү күнү, was-sulasa, вторник күнү, wal arbi'a, среда күнү. Idil utlatu hunaka al-khamis wal jum'a. İz degeni bul demek ha. İdan eкен. İdan demek aljakta kanikul 4-cü jana 5-ci gün eken da deyt. Naam, biddabt. Ova, anna goşondoy deyt. Точно, ova, şondoy, точно deyt. Ve meta tebda'u dirasa? Jana kaçan okuu baştalat dese, "Azunnu fi şehri tasi." 9-cu ayda de oylayım deyt. "Şehri september?" Sentyabr ayında o. "Naam, o vadet." "Şükran ala hadihil malumat." Bul malumatlarga rahmat. "Al-af, eş nersemez." "Bit-tawfiq inşallah." İnşallah Allah'ın iyilik bersin deyt. Topukun bersin dep aytat. Emi bu diyalogda gelgen kevir tabirlerge göngül buraylı. Lahizma ya'ti. Tömönde gelgende neslerini negil bayqa deyt. "Ufakkiru fi" dep aytatkenmiz. Ufakkiru menen egerde men bir nerse turalı oylonуп atam desek, oşo emne turalı oylonуп atkan nersebizge fi'ni koşup aytabız. "Ufakkiru fi dirasa." Oku turalı oylonуп atam. "Ufakkiru fil amel." İş turalı oylonуп atam. "Ufakkiru fis sakan." Turak jay turalı oylonуп atam. Al emin ne ol? Bi bolsa fi manisinde koldonulat. Mında aytkanda zarf manisinde. Orun kay jakta ekendigin belgilep atat. "Bi Misra" dese, "Fi Misra" degenle sözдөй bolat. Mında aytkanda Yegipetте okuunu. "Bis Saudiya" degeni "Fis Saudiya." Saudiyada degen ne? Manini beret. Bini biz menen dep kotorup kelebиз, a birok ne? Da müçösündele berip ne kılınat? Kotorulat. Mına uşunday. Kiyinki bizdin bayqay turgan nersebиз, "Ma ra'yuka fi?" Oyun kanday dep turup surayбыз. Ma degen emne degeni, birok biz özübüzdün түшүнүккө жараша kanday dep ne kılabыз? Kotora berебиз. "Ma ra'yuka?" Oyun kanday? Fi. Fi dirasati. Buga delil ne kılat ekенбиз? Fi'ni kollanat ekенбиз. Oku turalı oyun kanday? Fil amel jumuş turalı, fis sakan jaşoo turalı. Bi bul jerde ne?
jogorkuday ele manide kollanıp жатады. Hadihi fikra, bul fikir, bul ideya jayyida, sonun fikir eken, roya okumuş fikir eken, sayya jaman fikir eken dep aytsa bolot. Hem ol jerdegine diyalogtu көңүл бурабыз. Al utlatu fi baladil cum'a. Menin өлkөмдө kanikul esalu günü bul cuma günü. Metal utlatu fi baladik. Senin өлkөңдө kanikul kaçan? Al utlatu fi baladi es-sabtu vel ahad. Menin өлкөмдө esalu subota jana vaskrsenia dep aytıp jatat. Көңүл бурдуңуздар деген ойдомун буга. Кийинкиси бул жерде деле суроо жооп кетип атат мынакей. Мата табдау дирасату. Качан окуу башталат? Азуну фи шахрил аввал. Birinci ayda dep ойлойм. Şahru Yanayir. Yanvar ayında o. Naam, ova deyt. Mına uşunda hem bu жерде кээ аталыштар бар. Arap dilinde аталыштар бар. Мына байкай турган болсок, Анас, Рожаб, Шаввал, Халид деген аталыштар бар. Адамдардын аталышы же болбосо айлардын аталышы дегендейчи. Энчилүү аттар бар. Аларга танмин кирет. Кээ бир адамдын аттары бар. Алиф менен нун уланган адамдын аттары же болбосо айлардын аттары, энчилүү аттары бар. Аларга танмин кирбейт. No'larga minekey. Alif менен nun уланган энчилүү аттарга не tanwin girбейт. Uthmanu, Şa'banu, Ramadanu, Salmanu деп айтабыз. Бул жерде мына ошол нерсени не кыл деп атат? Көнүгү машыгуу кыл дейт. Мына ушундай урматтуулар. Кийинки сабактарда буюрса сиздер менен эрежелерди окуйбуз. Сиздер болсо диалогдор жаттаңыздар, келген фразаларга көңүл буруңуздар. Аллах илимиңиздерге берекесин берген болсун.